okukora okutambura omworeko ogu abantu tibakakanyire abashubuzi abamwe tibakakomoriire emishuburo yaabo. Omworeko ogu harimu bizinesi z'emiringo etarikushushana aho bamwe aha bashubuzi batugira ngu abaguzi tibakareebekire. Omworeko guri nk'ogu okugureeba nore izooba n'izooba ryo rw'okubanza enjesha y'esente tizakareebekire kureka hati abantu abarimu n'abaana b'amashomero nibo barimu abantu abakwijamu noreebera kimwe omuntu nande ebintu konka atiine na sente neija eyahukanaho na neija ya buriijo eitwire ntuguraho omu maduuka omu butare aha ebintu niba biriho kakye akabeyi kakye kugira ngu tekwingana na eriya eyo twire nogura sabuni wabo twire nogigura omutenku mina ahantu bakushara bakubuza 35. So munywani wanje orikwenda kushubura orikwenda kugira ekiyatandikaho bizinesi nari oine product insya omukatare nobasa kugira taho muri kacheka ogikorera katare n'obu bibeire bityo omwe omu bashubuzi b'ebyokurya yatushoborera ko abantu barikusinga kureebeka omu wiikendi. Omu wiikendi orwakatano rwamukaga na sande ekintu tuza kukifa bakora amazima teekateeka kukiteera ahakuba ebyo ebiro bibire bitandikire ryareeba bitarikuba abantu bizire okutweta kukiteekateeka ngu twentumanya ngu abantu biine sente kandi n'ekindi twaza omusarare wiiki imwe nyuma ngu nitukukikwasaganya. Honawe Midias Kanyate omushubuzi w'emyenda yatugira ngu okuguza omworeko nikyetendesa omuntu kuba naamanywa kandi okamanya n'ekyabaguzi barikwenda. Tinyine shonga abamwe nibandi baguza abandi batakuguza konka nikirugirira social capital yoyine ninga business ey'abantu barikwenda kumpikira omu mbere nyine bed covers bed sheets ninguza amaribota konka kunshangire ebyo bitari kugenda nicyo rikurebara ndesire obuntu bw'abaana naleeta obusati naleeta ebintu ebibarikwenda. So abashubuzi oyine kureba abantu nibenda ki demand y'abashubuzi ninga yabakasitoma niyo eri kureetera iwe omushubuzi wamanya ekyo kureeta. Nubwo abaguzi batakareebekirwe omu bwingi abashubuzi abana bagira ngu ebintu tibirikuguzibwa aha beeyi omu maduuka okwihaho eshazirweho. Bitabarungi bakasoma bitabarungi ntibamanyisa ngu ebeeyi y'ebintu twongere kugishara okuti ebintu biguze omu tawuni nyo ninkorera omu tawuni omu central market konka hati y'ebintu tubicenderezeho ebeeyi. Omworeko ogu niguza kugumizamu okwisya aha sande kandi nigukoresha aha biniina. Ngashakwa Ian Akankwasa aha Bwatayari West.